J'appelle Deborah Okitola. Je suis la capitaine de la RDC. Voilà. Alors, vous êtes béni pour participer dans ces tours féminins du cyclisme. Comment est-ce que vous vous sentez? On se sent, nous sommes calmes, on n'a pas peur. Nous sommes venus pour apprendre, de regarder des expériences parce que c'est toute la première fois. J'espère que toute chose ça va se passer. Nitwa Janine niyo gusenga. Janine niyo gusenga. Uyu munsi mufise ihiganwa ritoroshe. Reka no kwambara izera Bisa nuko ari bwa mbere ariko turagerageza. Ikinga bari kontrole neza. Ni ikinga bari kontrole neza cyane. Imimenyerzo wayigize wafashe umwanya barawuduhaye ukwiye neza turakora. Ibishyashya birakomeye. Idarapo ry'Uburundi urashobora kuyijimira. Nta nkeka. Mary from Uganda. Mary from Uganda. Tanzania leo watakuwa ndio watakuwa. Shoferi kwa ajili.
Hii ni overlapping. Feel the pain, go, feel the pain and go. Placide. Nyaruka nawe urabacako nyaruka. Bamwe bari imbere bose babakuye muhango wasigaye. From Team Kenya. Team leader wetu ni Nancy.
sijui ako wapi, lakini kwa niaba ya timu yetu na federation yetu naweza sema race imekuwa nzuri na tunafurahia kwamba kwa mara ya kwanza Jumuiya ya Afrika Mashariki tumekuwa na mashindano ya wasichana na tumeweza kujumuishwa sisi sote na kuweza kuja kwenye uwanja kupambana. Mlifikiri mtafanya beta leo? Kulingana na vile kapteni wetu alituambia na federation vile ilituandaa, tulisema tunakuja kujaribu kwa sababu ni mara ya kwanza. Ndio huyu leader wetu, kapteni wetu anaitwa Nancy. Ndio huyu ambaye ni kapteni wetu na anaweza kuongea zaidi. Nancy, mmeweza kushinda kwenye resi ya kwanza hapa Bujumbura, mna feel vipi? Tunasikia vizuri sana kushinda. Tulicheza kama timu moja na tukaweza kushinda hii stage ya kwanza, so tunangoja hizo za pili. Labda mlitegemea kufanya vizuri katika resi ya leo? Hatukujua venye itaenda, lakini tulikuwa tumepanga na tukafanya venye tulikuwa tumepanga. Kwa hiyo naambia wenzangu asante sana. Kitu gani kimekushtua mara ya kwanza? Mafans wa Burundi ni wazuri sana, wanaweza kupea mtu motisha, so pia nawashukuru. Hiyo imenifurahisha sana kufanya race kubwa hapa Bujumbura na wametufungia barabara, so nawashukuru sana. Tayari mtapanda mikoani, hali ya hewa ya Kenya na hapa, unaona kama itakurahisishia kufika mbali? Hatujui vile itaenda, lakini leo kuna joto sana, so ilikuwa inabidi mtu akunywe maji mingi sana. Juu lap ya 3 nilisikia ni kama na cramp, so nikakunywa tu maji mingi sana. So usipokunywa maji huku utaumia. Mzunguko kama wa pili bado ulikuwa uko nyuma kidogo, ni kitu gani hasa au ni maarifa gani umetumia mpaka uweze kumaliza hapa kwenye festival? Tulikubaliana tutazame tu race vile inaendelea. Alafu so tulikuwa tunakaa nyuma tukifanya mchoro yetu, tukijua nani yako na nguvu, tulikuwa tunaenda tukisoma. Asante. Unasema unaitwa Nancy nani? Debe. Nancy Debe. Asante. Asante sana. Ariko nk'ubu Miss Crete amaze kumenyera, servo yamaze kuprepara yuko ngiye gusigaje iminsi 4 ikomeye kurusha uyu munsi. Ni nk'uko rero competition yejo zobica bigacika. Ndakuvuga rero ni mari tayari mu bisanzwe umva ni nijya mbere ikiriri higanwa ribaye mu Burundi, rero twabanije kwitaza. Ubona abarundi bavyakiriye gute bariko barabona muko muri iruka n'amakinga? Bavyakiriye neza. Baryohe? Yego. Harushize aho twakoresha tuno muzi speed zirengeje yuko twashobora uwo mukenya wabona mbese yabaye wa mbere twashobora kugerageza yuko twamushikira nambe binashobora mucyako. Ku ruhande rw'abategura amahiganwa babo ntacyo mubasaba? Ku ruhande rw'abategura amahiganwa ntacyo mubasaba? Basaba ko badufasha gukoresha amanutse nyene menshi Rwanda aforo ku bintu bikenerwa ku bintu by'amayepesi baka nyene baduha nyene batuba hafi baduha ramforo. Ni cyabagoye mu kwitegura n'ibindi cyabagoye mu kwitegura cyo bari imyiteguro twari cyatugoye nuko nta kinini cyatugoye ahubwo gusa nuko ahubwo mbere twagerageje nuko twari dufite amatize make paraporo yabo bandi twebwe twakoze kandi atrenema amayinga 2 abandi bazi bakoze amezi 3 amezi 4 amezi 2 ahubwo twebwe ahubwo mbere twagerageje cyane gose kuko ndabishimye twakoze no munsi sinari byo nari niteze kamwe bo kongereza ikigo cyo kwitegura mu rugo mu yego cyane Kitwa kaneza nike nkabamba igihanga nkamba muri club akaranga. Barundi byose cyane cyane kiri kure cyane. Oya ni kiri kure cyane. Amenyakuwa Razdebe kutoka Kenya ndiye amekuwa bingwa
wa East ya kilomita 50. Mpigie makofi LSDB Kenya. Makofi mingi sana. Mayozone nayo nasabai halo onyene mayozone ngalikawa ni muone mayozone aliseposeno Burundi gihugu canje konetse muhora wanje nuko bavuga na Perezida wa Federation uyo mumukomera amashyi yaje akorana na Sena na Ministeri n'abapartenere ibintu byari kuba ibihugu tubane n'wewe n'ibindi byo muri Afurika byago bari twari higanwa rya mbere muri Afurika ry'abakenyezi bavuga si kubera ko abakenyezi bacu bakora neza basi babiyumvira ko mukomera amashyi abakenyezi bari ngaha Toto rero ni fotografe tusabe n'abaparteneri bigirane n'abo bakinyi mukomera amashyi uko ndemana yari maye de combativité bakonenya no kumengana ya peti yanje combativité yerekanye mengana ya peti yanje na mutijuku igama kofi RDC igama kofi Uganda Kenya Tanzania Burundi ubu uyi uno munsi zari nk'imponjo iki mugiye gukora kugira ngo mutere imbere gusumba cyane cyane musumbye abandi ngo mwahigane cyo tugiye gukora nk'abarundi kazi tugiye kongera ingufu cyane gose kandi tugiye gukorera hamwe kugira nako dutahana imyanya ya mbere ego mwananiriwe ahantu twananiriwe tunganye twese ingufu kubera abandi bakwegana bakatakirana ariko wowe wacu uko kwega uri umurundi kazi uri umwe abandi rero baviye inyuma ariko baratakira abagenzi babo baba bagucitse rero icyo tugiye kuganira hamwe nk'abarundi kazi twitabiye rino higanwa nuko tugiye gukinira hamwe twese tukinana twese tukakinira hamwe tukatakiranira kugira tahana imyanya ya mbere murakoze